kasor nong stoin menta ke janmet alamat ke jing deheng kali ke bejur khamtam apok snong new nong stoin namar ke jing yang lain ki kali ban rong ski petrol pom bajan banyo thap mpnyang kane ke jing sedang kore jong ki pajba nong bo kali ke de hadin bagi leyo jing tip halor ke jing senge pen poi mpnyang ki kali na asam sepok ke jelam Meghalaya la sakhiru ba ka wei ke petrol pom ke bodan apok snong opo new nong stoin kala khang kherdep no namar balalut mpnyang Kabala penlong rui ki pajba ban yutur pok se kawai pat ka petrol pump ka badan hapo kusnong new nong stan manager ka NRL petrol pump ka badan hapo kusnong new nong stan ulong baka stok kadang don nak benta ars ni nrai la da ka long ha ne gar kom tuj bat shlegi kali ban wan the umpnyang le se tang mantahi ke janmet ku umpnyang kan lut no la yo jing tibru ba ka jaka sam tendong le airshad hanong stan kala thli hadien baki kali kit tendong le airshad na asam kila kantaj ban wan se ke jela Meghalaya bat ka ne kala bu jing e ki pajba nong pendon kam tendong le airshad इसलिए क्या करेगा अभी लेकिन ऐसा पब्लिक को ऐसा लपड़ा करेगा ना तो कोई ड्राइवर नहीं आएगा यहाँ मेघालय में। सब ड्राइवर डरता है यहाँ में आने के लिए, बोलता हम लोग नहीं आएगा और लोड भी नहीं मिलेगा, ऐसा लोड भी नहीं लेना चाहता ड्राइवर। कोई ठिकाना नहीं है, आने भी सकता नहीं आने सकता, क्यों सब ड्राइवर डरने लग गया ऐसा होने से करना होने से। तो स्टोर हम लोग के संकोजार डीजल है और 18,000 पेट्रोल स्टोर अभी 2 दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, नहीं आने से तो ड्राइव हो जाएगा काम। petrol pom khang la dan enta la lai so kenta ban ban ngimla ban yo yang naman na po asam pin supply so je ta sibon kini ga nong jungi ngeri jungi mo je dia juga ni ru ka tahi baro je Saya nama ki expect ban yo yang kan sini. kata tingin 4 la banong penang batai la nung yo tu di kasong di Cipendek kata pun ke bagyo kita tiba balak po sekarang po YouTube po iba lakhan po ka Assam the Indian Oil Association tong Assam mungkin wa su banai ka yang ya supply ka petrol po ka di lagu ni kita yang yo YouTube